Ebyongo biziza kumbali omusaadde w'emyaka 5 egy'obukulu bamwagaine nga yeetugire ku Muyembe. Ono ni Mubiru Habibu nga mutaka wana wansega mu igoloza lya Ibulanku mu district ye Bugweri. Owaife Ngobya Ahmed ayogereza gainiamu kunabataka nga bakulemberwa mu ssentebe w'ekyalo Kazungu Muzahamu yasaba abantu nti bwobanga n'obuzibu obuli kundiga bakunigwa okobera bakwe ku magezi okusinga okulowooza nti okwetoola bulamu obwensi n'ekinayamba. Mutakafu ile bamweta Kabibu mutabani wa Haruna Mubiru omugenzi. Kabibu ya kyale eki yakivua ku yagena wansega yapena wansega yagena kivumbi yapena chumbi yaje bugiri. Bugiro cha kuncho ke batukobera ati yali omuntu ayetuze. Mukulumikiro kujjo kutukanga ni Kabibu attitude nsonga ko yavuire okutambula mu bwensi. Nani nze Kazungu Muzahamu chairman wa kyale kyena wansega. Mfuni ekikangabwa mu kyalo kyange kyena wansega ng'omutyamye muvuka Kabibu mutabani wa Haruna ebisola ID yetu gram kyalo kyange aye nakudina abarenga yava ku kyalo kuno ngagangalira bugiri kyokka funi ekikangabwa bwenfuni isimu kujja okutuuka ku muntu nga ni Kabibu owebisola mwena omubanga n'obuzibu obufaano tini n'obo bwenda okutuusa ku kwetuga banga kuna emikwano gy'okobera ku baino kitalo ino.